Admission Open National Institute of Electronics and Information Technology NELIT Imphal-gi tongan-tonganba course-singi admission hauchari chahi amagi PGDCA A very good evening. Northeast window ki dialogue swimming tabir puna makpo han mamakta da dongi hoshya le matong bramna punam putara nokcho bulo ne kokno na karum jari. Northeast window na ngasi khana ni ne na budang ta pukachari bang ngasi topic external aggression ni Leingakna Tuminna Leipham Thokte Leishiyo hari topic asni ngarang khoi gi me gi tang tareta thokiba khoi gi namli wangli aduga asangkhul choro tangkhul nagakhul singda KNB amadi PDF na drone sizina duna attack tawrakiba adudana tana akoigi haiba lanmi chama mukna drone attack si khatana nongmai kaptana attack tawrakpada mi kayama sokpa adudana tana yung kayama tumna mai chakpa si thoiba thodok sigi matangda hojik phawba haiba thodok sina koi ngarangi ne dumakpu akoigi handaki BJP gi anoba CM laklaba matungda thoiba incidents unwanted incidents a series of unwanted incidents hokre koina phangba record ki matung ina only April khaktada miyoi taraga mathoi hai tongan tongan ba thodok singda miyoi taraga mathoi laikhidrabani adumakpu hairi bangarang thoiba thodok sidadi adumak khoigi asok apan yaurga su asiana phawbadi yaude adumakpu hairi ba khoigi fungyar AC gi MLA Leishiyo na phongdorakpagi wargoli matung ina ngarang thoiba thodok si khoigi hana laiba chahi hongi laiba conflict sidi khoigi internal conflict oina lairambani dubu ngarang thoiba thodok sidi khoigi external aggression yaure haibagi statement amasu ngarang khoigi Leishiyo na phongdokpiri hari basida khoigi ngarang gi thodok sina han banate tongan tongan mama phamda litanda tronglaubi da mafam tongan tongan bada khoigi unwanted akhoi series of incidents thoi khoi ngasi phawa solution chu porak pangamdri adongpu thoiba thodok sing sida pen da basi khoi gi central forces sing na manak nakpada leirga su ngakthokpam thokpa makhoina lawam thokpa initiative responsibility lawdaba duga ngasi phawda ngarang thoiba thodok sigi lengak ki maikei dagi lokham thokpa khoi gi state amadi khoi gi delhi gi lengak ani na pulaga lokham thokpa responsibility initiative sing si lawdabana ngasi gi thoiba khoi gi unwanted of series se thokpani haibasi ngarang oza Leishiyo na su dumak thambiri haiba topic asida khoi khana ne na bidang ta tongan tongan panelist ahum khoi na masam sagi ba warwol thambigani ahan ba makta da panelist khoi sakaminga kona na takchabi tanja dong thang yang phamda thamjage ahan ba khoi gi oja SERAM NEKEN General Secretary MPCC oja NEKEN bu taram nokchari Thagachari uza ani subade khoi gi oja MEIBON PHAOMEI President ZUCM oja MEIBON bu su taram nokchari ahum suba khoi gi ngasi gi panelist SINGLAi Core Committee Executive Member Julia se dumak makhata na dumak akhoi topic se khoi continue dum tawjage mahak marak ta dum yawbirakani masigi dam tak sungak bigani pokachari ba topic external aggression ni Leingakna Tuminna Leipham Thokte haidana khoi gi fungyar assembly constituency gi Leishiyo na thamlakli ba statement siga mari leinena akhoi gi ngasi gi ahan ba wahang si ai NEKEN da lakjage NEKEN ngarang khoi gi Leishiyo na phongdokpagi matung ina hari basi khoi hana thoiba conflict sidi khoi gi internal conflict ni haiba duga ngarang thoiba sidi external aggression ni haiba wafam sima su leire aduda natana April gi tang kunga marida leiriba khul singi ningthau singna khoi gi id state force khara thambiu natrabadi khulsida attack ta chatharak langni haibagi wafam sigi warisiga mari leinana khoigi Leishiyo na CM da khoigi DO letter ma pishan gi ba duga CM na muk pirak pa response ki matung ina DGP da thabak ta onthok na ba hai khre haraga su thabak ta onthok tabagi statement no ngarang thami adumakpu hojik si handak si khoigi litan gi thodok thoiba kholiba mayam si yengrakanda almost hana mangjong na April gi tang tun marida masi mafam du lai ba mi sing senadi unwanted incidents thokata habgi mami si akhoi dagi di lai ba mioi akhoi gi khulgi ning thau sing sine chwe na khangini thoni habje khangbadagi hairi ba khogi warwol si akhoi gi lai ba mafam du gi representative tu da pukhal akanda CM da di official DGP na thabak oino onthokpa ngamdadana
ngamdabagini haiba khogi allegation ju dum tawri sigi matang sida DGP da sinagar su thabak oin onthok pang ngamdabase ozani ken masi kari karamba khogi lapses leibana no natraga masi tronglawbigi issue loijngai de tongan bi issue thokchalapasina marom oiraga pura kang khong chaiba lebak amado haibadu oiragle sigi matang da oza niken ge ba point of view se kari kamain thamini ozang tang thambio ai thamjage hujiki lairibang arangi thodok se ahan banate en karana so haibi kre mamang da tamthi ba thodok mayam am thokre ekhoida maruina 2023 May dagini live pot se aduda tongan ba version kaya ma ID India government gi maikai dagi maruina home minister gi union home minister gi maikai dagi version mayam mama pi re ngalairaga scheduled tribe demand tawrubadagi tawbani haiba ngalairaga ethnic class ni haiba adagi lamgi chayet na bani haiba haibe aba hairakanda akhoi manipur miyam na mamang dagi singnaraga laaba aidi mapangi khut yawi ko haibase external aggression ni se aidi chojampur side ta thokhiba matamda akhoi gi lungi set pa yawi kholi haina giba adagi even video da photo da proof leina giba mayam leigre ko aduga sigi akhoi gi chamam naraga sum lak pase thogdok ji thoga madugi with evidence clear oina sum picture ji sakhidaba aduga chamam naraga sum thamba aduna narangi thogdok sidadi maru oina NPF ki MLA maru huji government pairiba ND gi haitare ko government da support or MLA na yamna clearly external aggression ni have say masi mana pankre oda masi tongan ba CSO sing organization sing na ju mayam ama huji tholeiba kano sing je khodi yengro kan da ko India government gi proxy war gi adagi huji security forces and maru in the central security forces Assam Rifles na madu da yengaga leihiba thoiba thodok to thokadore habagi nom waling da border village da leiriba khun khar du da di Assam Rifles ki patrolling la ame habagi version namasu media reporting da yauri bako adugo madu lama matung da thui ni da Assam Rifles ki post leiri si anak pada yam la pana table leiri se aloyo ade phaiko asan khulen ko ja adugi sigi leiri ja Assam Rifles post loi leiri ne ba adagi police ki di manipur police ki di annam ne hai ko khulai yaudana mioi khara sum leibe wa ne manipur police ki ju mafam ani hum leiri ba police leiba annam police aduna huimain thana ade skip adagi namli ani sum lojaba da haitare lei adu leiri ba pose Assam Rifles ki patrolling one day aheta lakhra mafam sida thodok si thue adu su mapandagi intruder mayam ama MLA sigi according to the version of the MLA ko KNB adagi PDF Myanmar da based over look and militant body sing sina moi gi kadar cham mu la kan da thodok si thokre yum mai mayam mai thagre ko asok pan yaure thoidongna asiba budi yaude ko adu tawriba pochida thodok si thokanda with bombs and the drones sinna tawri ne adu targadi Assam Rifles di border nga kane na interest tawga leiri bane ba adu mokhoina poche taram gani matam chana dum khangam gani sini da thodok si thok tringai mamang da khangdraga su thokanda di khangam thoe adu kai dam ta Assam Rifles intervene tawdri no kai dam ta yenga leiri no haibase masida khoina clear picture mu phange ba mamang da khoina ngangna rei ba Government of India ki thamoi seng da ba pukchel seng da ba Manipur gi leiri ba conflict se mokhoina su loisaning da ba plus makoi gi design ama hai tare ko kai mo pandam khara gi da mak tawra brai si yamna clear picture mangarang di u phange na khoina lobu yai ko adu yamna kaino ori jeng operation sindur gi anniversary ne mangarang si 7 May da gi na 10 May bong ne ba operation sindur taw gre se hau gi ba sai 2025 ki khoi gi Pahalgam attack si gi matung da operation sindur gi anniversary ni India gi president na message biride magi social media post da ina ujabada ko those who seek to threaten Bharat must know that our nation stands vigilant, united and prepared to respond with strength na ex the post thagalim le bidai president na any kind of akhoi gi mapan da gi India da threat tor ko matam da akhoi
thawang tawga leiri akoi with strength akoi thengna gani gaina thagali ne bako yamna si phagi ta handra Manipur is very much India ki part amane si Bharat ki constitution define tawdna lebak pumana loini yana ra port ne bako aduga Manipur gi adugba border gi lanjal aga tawrami ba mayam sida in the presence of the Assam Rifles or Central Security Forces. Thawduk ji thokar kanda si da external aggression ne haibasu MLA mana miyam ki public leader mana hire ba. Aduga tongan ba organization sing na su hire ba do hujik phawda ngasi hujik laiba timing che. Sidai sidu da kari gumba action namata Bharat Sarkar ki natraga Manipur government ki tawya ba action atraga version nama external aggression ne haibagi hujik thopam da leitri ba. Si quite again unfortunate or ba koida akoigi leiriba Manipur gi sarkar adagi huji Bharat sarkar amata ni dana koida dia party makhangna panba sarkar ni dana adu sidai is the karamba makhal gi kamaina external aggression ji thengna ga do no external aggression ni haiba se makoi huji bauda admit to bangam dribra haiba se si aruba question amane ba ko sidai is the Narang nahan the governor ki function of the Manipur ki governor na security forces mayam si thagali ne security forces in the Manipur ki restive over situation da law and order control to the mating pang bagi appreciate to rini governor na adagi chief minister na huji dialogue to na appeal to rini CM na si narang nahan ki nuni ni je to ri jibo ba adagi kanona home minister na hire ne illegal armed groups sing se within 1 year control to ne na hire ne media da iri ne base adagi deputy CM na nemsa kibje na appeal tawri ne akoi community me amse kulai thadok na raga normal sida lakna ba tawsi na hairi ne bako sigum hairi nge sharak sida is the operation sindur gi first anniversary gi numit sida ni thoisi operation sindur ise India the external aggression natraga India da terrorist attack ma torok matam da thengna na ba tawgi ba du operation na ne bako adudani Manipur gi maitai masa gari Manipur masa Rizwan gi magi fighter pilot to mazi celebrate to nari ne ba operation sindur da hero oiri ne ba ko adugumba lamdam ama sidai ji da khoina ngarang gi thoiba thodok se khwai ta gi laibak thiba thodok ni adu mase hana da gi ngarang khaktan thok poi di phai ba 2023 me da gi hanjan hire ga la ba port ne habre da external gi elements sing yawi external aggression gi port oigani se hire ga lak se government of India adege amuk Manipur sarkar gi amadi Manipur gi ruling party gi leiriba legislator me amdana moi gi machin da gi sungdom thok ta bane ba sigi pot se ngodo si hujikti tumini leiba ya roi sigi stage yora ba phibam sida di akoi tumini leiba ya roi aduna karino to go do je ha ba se clear am oi bi ro ba Manipur sarkar na amadi India government clear am oi bi ba phai ha ba akoi kamaina sigi sida solution la ka da ge ha ba tu di aduna hujikti akoi loina clear oi re hujik bauta security forces singi action je kari le ge se si to khro trong lobby gi pot da negligence me am khang re da na ko sarkar na adom ignore to ga thamaga atop wari me ama ma na gi adu gi da ge li ga tore adu beli da am active oi ba security personnel jing se beli da kai no ma thok pa matam da imphal to ka da di hek ta moina to ba nupi angang reli sachari ba da gi justice puruk na ba lauri ba miyam da di moina lathi charge to duna da gi nongmai kaptana live rounds bo kaptana tawri ne ba adu whereas mapan da gi lakpa intruders sing duna khulai pai ba sophisticated arms ma am pai ba mayam duna akoi gi India ki citizens sing the attack to ba yum mai thara kanda huji phogda adu kari haina lobi ga doi no adu huji kari action lokhatla ge ha se si akoi na miyam na hangba ya ba pham na tare okay thank you thagachari ai oja MEIBON da lak chege oja MEIBON thoiba handaki thoiba thodok mayam sina yamna mai ek seng na tak lai se khoi gi ngasi ma khoi gi BJP ge NDA oina chatmina ba oja Leishiyo na phongdori ba statement sina external aggression yaure masi external aggression ni hairi sina tak padi khoi gi proxy war ma chathare ha je oja documentic thamai ba statement sina ma ek sengjel abane ba Sigi matang sida akhugi hairiba Leishiyo na phongdorakpagi matung ina namli khunda outpost amakhak leiba aduga leiri sida akhugi state force masing hengat piu haidana haigraga su hangataba aduga ngarang mak thoiba thodok sigi matang sida su personnel amam leiram de habagi
statement zo jana thambi ko sigi matang sima adagi mafam du da lai ba mayam sina di mu akhoi gi Assam Rifles si khoi gi border ngak na bala ga su makhoi da di thajaba fet se mangre makhoi da di thajadre haiba statement simju ang sai ju dum pa ba da thengna jai sigi matang sida oja khoi na ying du si ngasai gi India Leingak ti tauge yauna taubagi mogi already design tawraga leiba ama khakta leigreba adubu leigrabanina hojik leiriba khoigi manipur gi Leingak paibiriba singsina miyam gi pulse khangdabagi mamini chauna tarisi miyam gi pulse khangdabaduna nongma gi unwanted incidents series the news handak thokaleise hojik se uza khoigi DGP da sinagre hire su DGP na lokhotpam thokpasu lokhataba ad hojik phawbadu khoigi thoiba mafam sida haiba Assam Rifles si jangsan ba mafam ji yong na jangsan ba sungam de habagi port amasu statement am khoksu khoi ta je sigi matang sida oja lapses ti yam chauna leire intelligence negligence yam chauna leire habis bi oja khoi hydros oja khanna bani sigi matang sida oja gi ba point of view haidi labor representatives in the lower the responsibility hojik hai labor phibam sida ma khoina lokhat ka initiative se oja kari expectation kari kamai le video jage warol ang dang tambi mase hojik ke ukhun district oraga oijar rasu kamjong district tini tho ise kamjong district se manipur state amagi district ni ka aduga hariba manipur se kaidom da boundary se yam foreigners ka foreign country amaga yam nakna leiba masigumba foreign country amaga ka le yam nakna na sum border se amato ina sum leiba aduga border ki problem se toina thokpa asida foreign gi country amagi ga leimina kadaba example pibda sum koida Nepal side ta daga kanagi Jammu Kashmir side ta toriba punama Bangladesh gi side ta toriba active oiba ma Indian gi army central forcing BSF oire Assam Rifle oire army oire majum side ta padan active oi kai dum active oiri bino ado hariba India ga aduga yumrona ba country to pasiga sangsin tongthok sangsin to biya daba misam moi phau tongthok sangsin ya daba hekta phana ba khona ba hojik adu di foreign aduga hojik manipur torisina misam nattaba misam natre terrorist khangna foreign gi terrorist ni moisi brahmara leba hojiki kene oishnu aduga pdf oishnu any cookie gi leriba terrorism militancing hai tar ka masi sing si sangthok sangsin da free oirisina kamba condition da government of India ga hariba cookie ga or brahma ga masi marta kambam yanaba makaki makha da leibigi no aduga hojik free movement or open oina Assam Rifle una border da ngakliba Assam Rifle the BSF leiba atop state forcing hike ba hariba India ngakchariba ngakchar ni border si koi atop mitop chom mi aroi haidina ato leiriba asisingi wakhalonda free terrorist si free changsu chum yeng leba chi masi yamma araiba dinate ba ko yamna serious oiba matter mani duga government of India gi na ayaba pi de moi subsang changoi India government ayaba happy draba Ministry of Home Affairs gi ayaba yaudradi hariba terrorist si hariba Indian security force mamangda open tawraga nungmai yaroga satliba adu sangsilaliba bu free changham ba chi Ministry of Home Affairs gi yaram basu yai habagi kon thajabo ko adu akoi madu makti akoina udabena agreement makti udabena adu satliba mong sangsilaliba mong adu moi mamangda thoraga hoji yamna khoine yeng yabase hojik namli ga wangli ga hojik toriba khun ahum da choro hebra asida brahma degi lapa foreign country degi lapa militant sing na sanglaga India da leiriba Indian citizen gi khulama tangkhul khulama bu border da leiriba khun ju free the attack to han ba government of India ki mai thi na bane
moigi do leiba India government na di moigi ya na busu lemusi ya lem do busi ya adubu tawriba mong adudi haiba foreign gi country madala ni ba terrorist sing haitare or militant sing haitare muhuine free to attack to bapsi haiba border da leiba enforcing gi amajugi thawak tawdre aduga moi Burma gi mateng tawre foreign country amagi mateng tawre habse ekoi lawbi yabagi ekoi leiba ko aduna madugi demakta adudi makhoi bu ayaba piraga changsilaga hoji khun ahun bu free de attack to habse di masidi ekoi gi India government gi policy yes kitang moi de leitradi ka moigi ayaba kitang chingna bisi chum hingalakpa ekoi mayam manipur parjam yamna ekoi manipur de toriba punmo ase mi sai haibdo proxy war amakha toraga in manipur government da changsilaga toriba puno se proxy war ni habse madugi khudam lana mug phangne baka matam amadi koi metai ga kuki tabuda metai singna hoji leiba singsida asimana foreigner ga mari renare amkhoi to free movement to holle badugo foreign ge laksilaga koi misam jumbu hat na ba singa da numai kapsule khochile na haire baka madu mohi mase ne na home mission pa haire lebani adu foreigner na sangsilaga attack to ribisidi adu di kar kam do ba hana kunani ahum de tawibsina kamdo kamaina haiduri de government jana redi masigi law and order control to bisi ngamdri si kaigino law and order free thado is kaigino adu mitop na free toraga open loina adu da khoi yeng ya bisi misam ngamaga public leader ma government de yauri ba khoi ki hojik leidi ba Leishiyo kaising sina public haiba area du ki elected chu uriba ma masa makna weakness oraga masi external aggression or agi changsilak bagi mi le chaung le na haire ado idi masida leidiba man haiba habsi individual natina individual ne lobudi aroi man ngang ise haiba representative ki haidi madu area gi aduga government authority ama oina ngang maneba authority ama oina mahakna nang paisdi government gi asoi besu yaurabra adedi kai haiba government yauri banu pa aduna government na kai do gi misi action lobu ngamdri bano adu moi kai fa du bana sangsilak pa foreign gi sangsilak pa mina akoi de attack to fa state government na kai yengsin drino kai gi action lo drino hairak ise masi koi responsible labor person among Narapina. Really, Masi Haji Kainoina, Ojiki, government site, Home Minister later, Honorable Minister later, Mokoi Shadiki and Step, Lauram Busia, the Mokoino, the Pogdi, local and Uda Baduda, Aduga, Anganga, the Baduda, Adu Moi Policeman, the Bouquet or Magadu Ude, Adu Lowen Ningeva. Excel low Ningeva. Already, Modula divorcing, Equi DGP true era, or the security, budget true era, Mokugi true Ladiba, a soibido. Send BSF me fare, a sound for the make fare, Modula, Adugi area to the control to river, border control to river, do Moina Kangeva. Moi the Kai gets so big, no Moina, Laxilaga, Brahma river, KNA Bina. For Sangsilaga attack to river. PDF na sang attack to bisi. Kai gino, masi kai whole kalere. Already kai gino na moi low robra. Asoy badu uraga di adu makeup tomdo to biro, adu thinga to biro, adu maka ekoi hajaningi, adu matamda sumai lapam tamda adu edi. Hojik pre da sum chang rabna. Aina wakanda sum lapam da. Aw foreign degi lakpa illegal immigrant singsu kaisu haidraba terrorist singsu kaisu haidraba militant miam singsu kaisu haidraba ekoi lag attack to friendly leido terrorist miam militant miam singsu ekoi mission pajabo kampna leraba singsu border hinjirapa phaba pun kaisu betaba athing musleitraba adu haidiba kene bine PDF ki group ne Brahman leiba cookie gi militant miam se infan de laone Impani Yoshila Seva. Impani Yoshima de Manipur police in Paga Paroi Dressini. Yes. A summer fun of Paga Paroi Drava. Yoshila Seva.
Ada hariba okhunda phadravnina Churachampur phadravnina More site phadravnina Tinopangi district phadravnina Adu Impala la su phadroeva Kai dedi sidra ka phagadi kai no chundu phadrino question mo hang the ka wedra adu ekui foreign country madagi la free movement or badi phan su la piro Rahal la seva adu matam da khoi gi sasun to riwa mya ke hai du no adu ministry of home affairs ke hai du no kai gi phari no kai gi mo to moi phari no hai ba ma di sai phoi na ha kan ni na adu di hoji to riwa mong si di asam le phan di imphan la su pha ga da man de moi bu kan ga da ma le hoji ki hari ba cookie pdf oisnu ko ke ne oisnu ko brahman le ri ba cookie gi terrorist sing che asi sing che la pom tam da khoi imphan he ero da manipur police na kumba pha gi to su moi na kan ki da ma le ba ko adu ga di kai no khoi to ri ba mo se chum yeng mom tam da yam na kai no ma ka public ta phau ri ba i hun che khoi le ngak ri ba myam se phawam la ga di khitang de su ekoi prajagi awab se khadi kokdabane ba aidi phawder bra khalle ba aduga hairi ba government da chum haire public the government ta na da kana ta na ni yes ko public na hairi ba puna mos public ki for da ngang ba public sin na pen da ngang ba puna mos kana ta na bano ba government ta na bane ba state government ta na matam da state government gi through gi center da mu pressure pi na ba asi gum bagi da makta ngang bani han lo daga government gi against the high bani high badu ya roi ado gi di khoi hairi ba puna mos si blame to riba government action lo de ngang ba puna mos to government sa ba ta ga di foreigners ta bu du ke gi sa ri no foreigner la attack to ke saudi no adu gi ke hojit lagi ba okhun de problem thokli ba pun ma adu da haigino border haigino ba sana ke che inak nak palai tan da pho foreigner gi militant ko ki militant sing attack to ho ro bane ba adu asi pho yo se gi di kilometer tam nga mukhat ngai re imphani yo bi ro imphani yo sila mo ki ma tham bi ro adu go leimin na kharsi moi bu foreigner gi jula ya ba le di leimin na ki ko sin bi ro no khana ro na la au sita kam na kan din pha la na imphan de la ga gari de sanga ga le ga su ai di state government su pha ga da man de center su pha ga da man de kai gi no aya ba pi de sang hak la ba ne ba natra khoi na foreign country ma sap da khoi visa ro ko passport ro ko visa du yaw ka na sat ni netro mission mo so mo du yaw do mission phae ba ya pot phae ba alo di foreigners la po de free order ga di kai condition lai ge ba ko aduga almas amada in haijen ning mana hoji border re sang sila ka ba ise kai gi no hoi chang sila ka ri kai no do hari ba khun hum che Burma border ge kilometer ta pha po ne tre ba ado di government of ministry of home affairs na border ge na 10 kilometers 10 kilometers foreigners sing chang ya na bagi aya ba pi ki do thok khra ba thok tri ba ado di mo 10 kilometers fo chang ya na bagi pi khre ba ado di 10 kilometers mo le ba sing si bu foreign de gi la pa militant sing ko ki militant sing na haning mo mon hat pa phuning mo mayum mai thaning mo tha bam tam da ado di mo bo chang na ya ba pi ha si ai khoi border area le ba oji ki khundari ba khoi ki marwena naga sing hai tare okhun de di tang khun naga sing asida attack to we advantage yam le gre ba kai no mu sang mu ya pi bne na 10 km sang khadi hale chang gre ba adu di madu ministry of home affairs na matom mad pi ki bido ho ji handok khaba handok tri ba kai mo madu handok tri di hari bo irang thori ba manipur thori ba irang sigi maduna manam am oi jo re ba ho ji ki chau thok opni na adu di border da le li ba lo se 10 km hai ba underground puno si militant ko ki militant sina le bita ga di ai khoi ki do ga de ge ba masi kana ni ya le no india government na adu di to ri puno mak se 10 km munda mi hat pa yum thai yum mai tha ba mi sam hat pa nu mai ka yu puno mak se government of india aya ba pi ba ka sam na dra yes to adu mo le ba ta ga di hai ri ba puno mak ase khoi yamna ki ni ngai oi ba ma oi re ajuna masi khoi
government hai bisi sum hai men khre adubu ekhoina aina ngangning badi hojik toriba leitan da chana ka then digi hoji chawtho a border yoksile doidi mokhoi gi mi kha sangsing khiba leitan rom leiba chana ka then leiba militant koki militant foreign gi militant sing silga son border siga fauna sumaina punna nakan da to po ta gi state force ki dori central force ki dori ge Central Force bu ekoi dia ya apa Central Period to bani na har ga so State Force ki dori ge ba State Force thajilo duna IRB thajilo na jaga any force thajilo ba thajilo ga madunga ba Central Force na to bi da so koi gi State Force ma to ge no law orders control to no bi na mukta masi gi da ekoi kok thada biro kok thada biraga punamak ki asi leiriba okhun dawji thole bisi southok to na ba aduga foreigners in militant sing changbu changhan den na ba asi government gi mathau oina ai hamrang se thumjege. Okay, thank you very much oja marik chumba warol thambiri ai Julia da mulak jage Julia hojik si ojana thambiri ba warol si gi mathungi na di koi proxy war si ma India government na chathare habis ma miyam na dum haidana lerbani dum pu koi ge jale hiona thamai ba statement sina su amuka hen mayek la hanba dudagi am khoi gi central force si khoi gi integrity khoi gi lairiba khoi gi ngamkhai jing ngak na ba khoi gi state force da ma khoi ji mating pang balak pane ba aduma pu ngasai ozani ken habi ba dumaina khoi gi law si jingdana ma tamdana ma chatpa man bagi mawung si di khoi mayek am lana uba phange ko Sigi pibam sida ekoi si haidi Juliana haidi akoi na upai leitam ni na miyam gi di taina ba si adumak akoi leiba representative sida tainari ne ba hojik si chahi hum henjale oja nikena supan bire khoi gi ngasai gi pahalgam gi attack ki that akoi gi operation sindur di ngarang pangthokre ba sumai tong dana pangthokre ado khoi di chahi hum hen gre Hojik solution purak padi la dana misi mina se no gi hen gala ine koki ga maitai ga conflict thom badagi naga tangkul koki ga naga tangkul ga thokala ine hojik se aduna sigi phibam se da Julia SINGLAi kari akoi representative sing sida kari expectation haidi kari expectation di tawri angtang thammi ahan bada window TV on da ikai khumna bochari ichi on su I respect ko my respect to ojani ando ai gi oina di ai di sengna hairaga hujik namli wangli choro haibisi ai khoi lamrom ne ai di adu lamda pokpane andu lamde gi haurakpane aduga namli haibisi 2014 da haibdi sarkar na mapham adu da market hangma yarani haina lakhiba sarkar na mapham shi haina khangiba mapham natabani seng hairaga wangli ga namli se akhoi gi khungi ningthau miam border area da leba khungi ningthau miam na adudagi akhoi gi leba authority miam na shi mapham sidi tampak su oye adudagi akhoi gi ipaipu seng hairaga akhoi gi naga sing wang mada yam leye aduk akhoi changthok changshin yani ngai gi damak ta haina mapham du da akhoi trade center hangkhibani nushiba gi tam da hangkhibani matam du adu matam du 2014 da akhoi October November aswai da hangkhibani hangaga hojikti miyam na so adu hangbagi kanaba haibabu hojikti kaino tawre akhoi na strom more da more rom changba yakhidaba adudagi more gi pot oiba khoi Burma rom gi pot se akhoi namli rom wangli rom adi choro adurom gi namli ne men oina nakna badi namli to tamu she only 40 minutes ne ko 40 minutes 40 minutes ka tangne akhoi na kempo da chapa matam da adu mapham du adu maina nakna bane na mayam aduda market ki oiba mapham hangdokre aduga leiriba namli ga wangli choro haibasi just tangkhul ngak ta leitabani even khoi ki zaleng rong pui gi jati PHAOMEI adu even anal phausu leye choro dadi aduga namli dadi ei khoi meitei sing su leibani market place commercial place ni na ko mayam shuna leye leiraga moi yam nungai na mapham du dadi khana jaina bu su leite yam nungai na leirame adubu kari haigini akhoi gi junta military attack ta haiba tare wang mada leba akhoi gi phayang
molnom adu leba wifi khon khuding makki adu degi Burmese asengba moi sing si landu na maram oiraga wang mada amka chelak pane ai khoirom chelak pada warmly welcome tawi go hai badi Burmese yam yawe Burmese yaw pane na khaidok pa yada bane na welcome tawe moi bu thamme thamba kanda akhoi gi Tengnopal district rom da akhoi gi maring ichini naw singi area da so moi loina thamme adu asigi external aggression gi matang si da di kuire external aggression oibagi maram di yam kuikre na haibadi ekhoi gi Kamjong district ki namli wangli gi si ai second part ta lakcha ge bako hujik ki ekhoi gi Choktong rom adu dagi lamlong khunau hairiba khoi Tengnopal district ki leriba maring ichini naw singi lamdam sidi relief hojik ki refugee camp ga moi ga nakna na noi na sabire lamdu chawbne na refugee sing na akhoi gi maring ichin naw sing da phuba chaiba thang na mamai do shipho yanbi ba hospitalize yam tawba le media house ta thokpi de ba do Okay. Media house thokpi de adu de gi hojik ki chaktong de gi last year ai brother amadi PDF na phara chakre heraga PDF na leiba KMC border area da noi na thamme ba aina haining ba amana border area da aigi leiriba aigi yamba inausing adugumba akhoi ning tambagi ni hena sakhiba akhoi inausing aigi yamba sing oja sing mayam duna di border area da kem ama sabe ade ba adu ordi kari gi damak ta PDF kumba kene bi da di kem saba matam moi PDF kene bi na akhoi gi mi phuba matam da di kana na shu action lo bi de ba media house to shu thopi de just akhoi gi district administration ni manung da lotion bi bne shi yam thokre adu da gi akhoi gi maring gi organization sing na shu asigi yam condemn dawne adu bu mawa lo bi di kana na shu adu thokna hauzik amuka Kamjong district ta lakre ko hauzik si akhoi internal aggression gi matang da engang roi ge ba only external ngang ge ba if external gi matang si da ngang se herdi akhoi gi namli wangli choro sida muka yummei thaba lakre ba ko aduga Assam Rifle sinna kaka asang khulen si mathak ta leye kashung da moi gi post kashung da moi gi keno laibne kashung gi keno sing sina company sing sina la aga hoji ki asang khulen si da laibni go kari gira border do yengshan ninga border yengshan ba chatlo border do akhoi gi India Manipur ngak piyo hai roi se ba hojikti India border do ngak piyo hai bane da India border do moi di ngak piyo hai raga moi training to ba matam da kasam cha ba matam da di armed forces sing si man akhoi India sing ngak ngai hena kasam cha ba natro moi di dumuk chaw ba India gi oiba India gi akhoi military force se prithvi da mari shu ba da lei go adu moi di akhoi imamera pai bi ga sinaw long ga khanna ni ngai Manipur da lakpra si question je ai hangning thongna si moi gi thongna phudok phamse adumuk chawba military Indian Indian armed force ki atobu de Assam Rifles di armed force manung di chande moi Ministry of Home Affairs ra ka rin home ministry da lei bani adubu Indian army gi mi shu moi da yam lei bane mix up tawba lei bane na adugumba du moi na washak lo bu shu moi kawkhre moi gi washak lo bu se akhoi gi Manipur da lakhradi phanek shetpa ima singbo thongna utpadu in prithvi gi mari shuba military na tawga thabak rane do kari gumba ngarang gi mei thabado imam mera pai bi gumba shinaulong gumba akhoi gi leiriba zalengrong pui gi imam yam duna mei thaba na tabina laura chatlamo ba mathak ta gi or moi nongmai kap tharakani ba maram di akhoi gi military sing si phane shuba uba yadrabni hojika moi gi oiba thongna do border da phau utre Imphal da di kari nupi lepa leba phau da shu akhoi ada tawbudo ukhurom da shu kari 1000 bi Imphal da imam yam on da shu moi na kari 1000 li phui nongmai blank fire tawe adu du kadai mang khrage habne da ata seng na haire di akhoi na moi on da law busi go moi ikai ga dobne akhoi na oina moi bu tambi raga leikhre ba masana masa bu ikai bu khangdraga hanjan tambi ne kari leibra ne ai di hoi chumme akhoi gi honorable MLA na ma na ngarang ma di hozik phauba akhoi gi internal haiba tare go smaina thokpa matam da ma comment ama shu pi da bani kari shu haide adubu ma ngarang pi khre maram di ma su asaw bagi ngam khei henna saw khre habshi akhoi shu uba phange go ma akhoi area amane ma na number shi ding ne eka som da gi ne adu area amani adubu ma na ngarang wa ngang budo magi mai mong da khushu uwe maram di isa gi lam da shok khrasi mi shi shawdi shawba za ne
adunina washingang thokhreba adubo aina hainingbadi namli wangli si yamna ipa ipu haikrage maramdi matamduda lekhi aigi ipusing market to shembada yauba aigi ipusing lekhi daba yam yaukhrigo adunina ipu ipasing na yam nushi na maphamdu aikhoigi wangmada leiba aigi ichilinaw aigi ipa ipusingga changnaba ngamdrashu aduduna pot lanaraga hingba ngamningai hene maphamdu shemkhibane adubo ngarang thokdok adu thokre ko thokre Assam Rifles na yenga galeye adu kene bigi matang sidi moi di ko condemnation letter she draft oraga thambane ba every issue the moi yawe have some yam na khange ba khangaga kana na shu moi bu action lokhat pi de ba kyamuk shu no shibra haina idi yam ngakre idi marak ta khallaga ai phawshu kene bi hen batch thet laga lambi da chachira khanmane adu already ekhoi bu shu no shigra haina wakhal ama lakrabane ngarang thoiba thodok tu ngarang khaktan gi wari nate ngarang du di just mai chakpani go have di moi gi kuire ba hori se moi gi du di akhoi gi pillar number hana di 89 haramane new pillar atopa hujikti 82 to 91 habra adu main on khre haye adu yamna mafam du choro da di akhoi oza hoi ki chati zelengrong pui gi shumi yam laibani ko adu di prat tungre ba tung khiba sing do hoji akhoi na sarkar da claim tawrase ba moi mating pangra pangoidra cookie gi paladi mo ko shawgni cookie gi yumama mei tharadi moi gi di adu pigni ada pigni haidra adu di border da leiba egi ichini naw egi ipai pu gi lamsing yum mei tha ba phubi ba maring side ki sarkar na hoji phawbu ju them de wahayama shu haibi de yam waro khre di sarkar wonda adukki mati waro we egi lam akhoi gi lambu adum hanjan shoe ashida litan da shoe kene bi yawe ringwi da namok ama video viral loiba kene bi gi akhoi gi lanmi manga hale adu matam da Burmese loan da moin haibni go akhoi 20 changak pani 5 capture tokre 15 di ringwi rom chakre haba kanda akhoi gi manipur da leiba ichin haiba tare go ichin naw khre na sha adubo ngangi ba loan da moi khangdra ga troll to ba yawe ba AI ni aduni heye chap chana khanghodra ga ringwi de attack lakhre ba adu kana na shu adu gum shu khangdabra hangde adu kene bi singse hauzik phong nai sida phamingai se kene bi ama sida changa aga engonda nongmaina ka po ba oren condemnation letter thola ani adu da changa panu pa do ai na te hai ni changa panu pa do sumoina khangdoi ne ba ai na te so amuka hai doi ne ba adu hojiki akhoina Burma rom degi pot China rom degi pot haiba tare ko akhoina usik phangaga Imphal manung sida akhoina sijina bangami si namli wangli choro hairi balamdam si leibadagi ni more rom chatra sho akhoina hingba ngamba si akhoi habdi adugi oiba akhoi gi daily gi oiba users leigo adugumba ji phangba ngamba do aduga hairi balam du shu yengshan khre aidi shengna hairaga state force leigni Leishiyo moishu shwaida thongna phaye ba adadi phatte ba state force na washak lobo matamda do or die hena washak ti loram gani na adubo ada nongmai tang hena kapadi moishu chen gani ba adum hopadi Assam Rifles ngak pio state force to state ki force oibne na thajaba amadu na ngak pio hadi haiba ko adubo aikhoi gi wakhal redi border city aigi shengna aigi lambu kan ga doba manipur bu nungsiba manipur gi lam ngamkhai se sidagi sinin khangba aigi ichin naw singdu na ngapiro haina aidi haininge si hairede mu ka FIR pan ga dra khangde adu aidi adu haininge haina go madam ai adu haige Okay, thank you very much Takachari ozani ken da lak chege ozani ken inaw nupi Juliana thamla iba wafam siga hairaga di koi oza MEIBON nga sai haiba Ministry of Home Affairs na KNAB amadi PDFC changba yabagi ayaba pirabra haise chingnaram badu Juliana thamaiba wafam siga di pire habga chapmanari ba ozani ken ngasi ngarangi wari natre ID manga sai liri but mana thami statement ayam siga hairaga di adubu ngamkhai ngak pa habisi security force ki mathau oiraga su amu khoi border fencing gi matang che mu yeng kanda border fencing je khare hairaga su amu laiba security force sing china mathau se ningthina tawdraga di bias leina tawtaraga di sigi su kana basi iphang phangoi draina amu su chingna basu dum lairi buza buza kari kamai thamini Hujiki Juliana so hai beda
ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯜꯇꯔꯅꯦꯇꯤቭ ꯔꯨꯠ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯣꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯔꯦꯔꯣꯝꯗꯒꯤ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯣꯔꯦꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯎꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯑꯗꯩ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯀꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯀꯥꯝꯖꯣꯡꯒꯤꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯚꯤꯂꯦꯖꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯨꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯦ aduna hujiksi akoina kene haire bracket manung bi ma hapsali miduna barmarom do operate to budune ba adu whereas manipur da tawriba chatharaiba chahi ahum jida chatharaiba terrorist ki activity mayam sidi somda su operate tawri ne ba bi ma hapsalaga somda barma gi maming dugi wani mi di chapane ba chapane operate tawri se aduga border gi su panbiri do yam chume adubu border fencing gi wadu tongana thamra kanda hujiki border management ama border protection to base sidi manipur gi oinadi assam rifles to doine ba assam rifles sinai doine ba ko ado akoina assam rifles da saw godabana te ba madudi under the control of the Ministry of Home Affairs oi doine ba adudi political kainoma yauri ba conspiracy ma yauri ba aduna ni India government na sipoi jing da koina saw ba yadri ba sipoi di order magi matung na thak tawri ne ba taw ha bu taw doine ba aduna hujik lai di akoi gi poche politically nei na ba ma change ba the India government ki hujik manipur da uri ba mi yeng ji kari no chaw ni yeng be sahi ahum ni thoi ji thodok se hujik ki ngarang gi thodok tu khatana te Juliana jo haire ko masa masa ma ma media da thok ta ba ma thokra ba ne ba ko border de lebiri ba akoi gi mani India gi citizen mayam sina awa ba thengna re yam thengna ra ba ne ba ko assam rifle lai ta ba ne te lai ra dum yeng lai ri ni mafam punamak ta central security force maruina assam rifles na akoi gi bias lai na thabak tawi ha ba sidi evidence mayam ama lai khre mamang da gi hona ko aduna hujik lai si kai no da ultimately bharat sarkar na bharat sarkar gi karam ba policy no ba manipur da tawri amaga khana han ba se community amga adagi district amaga adagi community manung sida amu group mache khana na bagi policy mayam ama sathari bojik se ngarang na anda achauba imphal da liam chat kanda akhoi gi valley da ta ba mayam ama group khaido ga khada na bagi lai pot su one of the strategy ne India government ki policy mo idoi ne ba loi na khada hala kanda last ultimately manipur bu mache thugai ba se lai ba BJP government sigi plan ama oigani hai se akhoi chingna ningai oire bo se aduna BJP government gi huji lai ba plan sida manipur bu intake ona thamaganda normalcy halakna bagi plan moi de yaute moi de only to ise mache thugai raga manipur se sana ge habani da aduna adugi achauba major intention ama magi wakhal da lai rabani na akoina sai ba sauri ba ngangi ba security forces da adu to ada to hai ji kaim kana roi mathak to godo pot ne ultimately kana na to gani madugi pressure kana na pigani hairagadi government na tawgada pot ne bese government na magi tawam thokpa magi law gi matungina border na ko ju moi gi thabang ne law and order maintain to su magi ni ado sarkar na kaim da tawdragadi natra sarkar na karim ta tawdana leiraga yenge nga leiraga nga ki statement pi beduna di manipur kan bangam moy adana hujik leiba government sida khoi thajaba thamgodra thamoidra haibase yamna lure ba hujik se ko aduna hujik external aggression ni hai si akoi gi honorable MLA na ngarang hai do masu haibiri tu ni masu sounding ka da yarak ta ma gi heart ta gi haira bane ko si already na han mamang da gi even ruling party gi MLA bobu na bobu da phongdok pa yaw gra bane si ma pani khut changi external aggression ni hai gre ma ma adu maming bandra su ko aduna adu haiba matam da gi hona hujik phauda government of India je clear oide manipur thoiba issue ji karino nga le ngang tawre clear oide ba external aggression oiragadi why not kaidobugi India na irai lai na thengna banga moidoi no mapan gi asidi ka sunati habani da India government na thengna ge di adu India government na sincere oide thengna ningde hai tare aduna hujik daka oiri sidi kari no harakanda mayam na uri duni akoi manipur thoi ba serious oiba issue sing da prime minister na kari gumba even mi sibida condolence tawde adagi incident achobam thokada magi ward amata magi social media platform do oiro any jaga da thol ki balaite prime minister tawde home minister tawde any India government ki side gi adugumba awana amta koi ugi de ba ko whereas atopa mainland gi state amada kari gumba accident macha ama bus accident thok pa bawda condolence bi da na expression lak thok na tawi da adana totally manipur se BJP government sina bharat sarkar na neglect to we have simadi akoi
chahi ahum sida uba phange aduga hujik su security force da koina trust laitre habse khange ba security forces singi trust laitre thajadre alternative thambiu haidna ngasagi demand tawriba mayam se state force thambiu adu thambiu ada thambiu habse tawjawe wani ken tate authority na ba sungai laitre ba aduna hujikti kaidogadage da akhoi ju wakan khandaba matam oi habni da sidi politically solution kamaina puthok toino na ki ngangning ba chief minister amoina home minister amoina dagi deputy cm amoina pangang ngang ga leirane ba ko akhoi gi leaders ing do assembly do moi phamina ba yadraga praja kana kana nungsina dori gi habri assembly da mla mayam do phamba ngam da balam sida akhoi gi manipur government normal si purakani shanti purakani haise akhoi praja boina kana thaja doino karam thajade aduna akhoi politically lakwa ma change ba ko aduna hujik tawbi ga doise manipur da leiriba ruling party gi mla mayam na isa isa gi iramdam ne na khanbiro hujikti noi gi ai gi bjp ni ai di aduni adani tu ose ba ko ai gi iramdam da attack tawrabani ai gi iramdam da sigumba akhoi gi tamthi ba thodok mayam je thuobani adu ta di ai ni yaujeriba party do adu gi leader da hai ba se ai thoni hai ba se moi hujik feel taw matam yaure ba sibo do moina tumina leisalaga ai gi party gi leader da wam ta ngang dana dari gum yam ta hai dana yenga ga leita ga di nung lakani praja miyam na noi da onsal laga moi da onsal laga praja miyam na sarak pa matam da di moi ka shuju to bungam moi adu gi matam du yam na abani hai tare adu yam la na leiba na te ba ko aduna hujik lei di wafam di number 1 india na terrorism yate india gi policy da tongan ba platform da india leaders sing na terrorist adagi extremist adagi militancy manipur gi 2029 bawda manipur da leiriba militant group sing loi loisalane hai home minister adu terrorist activity di mayam manipur cha thari bako xyz any community gi wana tabida adu gi mayam do control tongna ba action amata ude lautok chabe wane adu ita gadi hoji mayam haina rei sidi manipur se india gi part amana tabra hai bese si yam questionable oiba pot amo oire bako aduna tawbi ga doise loina ruling party da ai appeal tawrisini manipur miyam na so tawri duni ruling party na tawgada state na clear oi thokpiyo ado hujik external aggression oibra oidabra haibase magi partner mla amana haira abanina manipur government na madu clear to gom sange yam thuna man external aggression ni haise lali haibi ge haibra natraga external aggression ni haise summi haibi ge bra summi haita agadi external aggression amabu india gum nation amana kamaina thengna ga ge haibase automatically adum la ane aduna masida external aggression oibra oidabra je ngasigi platform jigi through the kuthang da in manipur government da hangjage aduga athu matam da masima miyam da clarify to view haiba wafam se simba thamjage aduga oiba ta agadi madugi lokhatpam thokpa thaba kamaina thengna ga dage haiba do adudi magi logi matugina dum laksara ne ba ko aduna sibogi phibam je lei pen da bagi di discussion je am to gre ko sahi ohum adum naina raga sigi table je da sigi room je da lakhra ne ba ko kari gumba mayam na ngangi ba praja na oja hoina ngangi ba la khoi budi political party oi jere ko civil society gi kuthang da gi miyam gi thamoi da gi lauruk mayam je ngasi boda 3 years da karamba government gi karamba authority na kari na tabi raga kari action do rage adum laur sakhini street law kamu na sai jani nongmai maru sani tiergia sani adagi media da yam ka hena laure machine men na bagi thabak torkani political party oiba akhoi di amuksu yam luye bako hujik se akhoi congress party ja is reason mark da kenom haijaram ge ba congress na hujik wa mangangu matam da hama government na thabak torte di akhoi government hunda bane government je kana no bjp ni adu hulle da praja khara na ha ka de ba noi hunna badu taning de ha kana adu di akhoi to in laita ba opposition hai ba se opposition da laiba akhoi je congress party oi ri je government je kai da soi ri ge je bjp oi ge ra oi roi ra thi doi ne ba asoi ba khoi na hai doi ne so that ma sum dok jo hai ba ne ba ado paja me am hujik che ke do ge da noi congress ke bjp ga hunna ba do taning dre ngarang aina nahan press meet to do aina confusion lai re na seng dok do comment pi ka na yam na hai ba noi hunna ba taning dre hunna dra ga di amu seng do oi doi confusion du democracy ni dana debate to na ba ngang na ba sak na ba seng do na ba sia mathau tai to bu da bu tabi ga da authority do aduna tabi dra ga di akhoi ju tal e ba ke do ru ni khale ba ko aduna miyam je kitang gyan ta bam di sange
प्रजा लोइनमक लास्ट हाइजलकनी मरमदी डेमोक्रेसी चटप लेबागनी प्रजा अथॉरिटी से आई खुद लेबनी को हाइबसे मसी निजंबियो हाइब अदो इलाबोरेट तौजरो अदो खत निजंबियो से जाने केन आई वहांगम तंगा आई थेचन जाहोगे ngасagi jani ken hojik se khoi gi BJP lengak ta lei representative si India lengak ta pressure pi bangam dre ha basi madi miyam na chap cha na ure ko adu miyam na haidi makhoi si aduma akhoi si dependent Delhi the dependent oi bani na makhoi gi federal structure da yaw gi bani na tawninga ga su makhoi si khut tha ba ha ga tra ken da taw bangam da bagi phibam makhak ne ha basu miyam na si wa pham sim ju thami अदुमपु हजिकसी ओजा होगी नेशनल पार्टी नि बीजेपी सु नेशनल पार्टी नि अदबु लैब फिबम सिदा सॉल्यूशन से सुम पुरप ngam ना हजि हजिकी ओइनदि बीजेपी दा मियामना लैरम थाजबसिदि अदुकी मतिक नियम न लैरे पांथोखरिबा खोगी लोक खोगी एमपी इलेक्शन दा मदुगी रिजल्ट दुना ओजा अचौबसु साखी मखंसु ओइग्रबनेबा अदबु हजिकसे ओजासु खोगी नेशनल पार्टी मगी खोगी जनरल सेक्रेटरी की फमजु पुबिरिबने MPCC की अदु तागदी लाकदोरिबा इलेक्शन सिदा अमु खोई कांग्रेस ना रूल तौरे हायना खलसे बोजा लैरिबा सॉल्यूशन से आइदी नेशनल पार्टी नि ना हमु तागद्रा ngam दुना हजिकसे खोगी रीजनल पार्टी की वेब अमसु कन्ना मु लाक्तोजा सी बतांग से ओजा करी करमाइनो जा की पॉइंट ऑफ व्यू द कमाइना थम बया आइदी नेशनल पार्टी से मियाम ना तलप रीजनल पार्टी की वेब ना हेंगलपगी सिसु माई पाक नहीं पाओ हाबदी खंगदे दुबो ओजा की पॉइंट ऑफ व्यू द सी आई खरा थमजरमगे तंजा फंगिदा अखोइदा लैरिसि कैनो दा पावर से वेल डिफाइंड ने बको स्टेट गवर्नमेंट ना करी थबक तोगदगे सेंट्रल गवर्नमेंट करी थबक तोगदगे अदुगा पुन्न तौमिनबा याबसिना करी नोइसे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन तौर लेरबने लो मयाम एक मयाम लैरिसे मैक्सिमम दा स्टेट गवर्नमेंट ने यूटिलाइज तौगद सिजनगदबने अदु सिजनना होनबदा सरकार पाइरिबा मोय खंगबम चंगेबा लोजे मुन्ना खंगगा अगोंद करी शक्ति पीरिगे जे खंगकांदनेबा अइना थबक तौदोइसे अदुना अदु नंबर 1 दा खंगकांद मैक्सिमम यूटिलाइज तौगदबनेबा इंडिया की स्ट्रक्चर द लेइसदी फेडरलिज्म जे इंडिया की दी यूनिटरी न नम न लैरबनेबको एनी तौकांद सेंटर ना अदुम लाक्सलकनेबा व्हेयरएस अदु लई हाइदनसु अइना अइगोंद पीरिबा शक्ति दुदी मैक्सिमम सिजनरगा अइगी लमदम सिंगाक न होना जगदबनेबा इंडिया जे यूनियन ऑफ स्टेट्स ना स्टेट मयाम अमा पुल्लगा ओइरकपनिना अखोइदा पीरिबा राइट तो फजना सिजनबगी महुता अइगोंद लैजरिबा शक्ति दु सिजनददना अइना अइगी ऑथोरिटी ने ना चटलगा मंगोन सुम हंगगदी अदु उसिलक्तब ताबनि मसाना अदुना सिगुंबा नंबर 1 अमा लई अदुना अइना मु लाक्सदोइसिना हुजिकी क्वेश्चन दु द केदोगे मीगसु लई हेबा कांग्रेस ना मणिपुर दा चाही 35 पालम मतमदा सेंटर का स्टेट का लेनबा रिलेशनशिप दा कदाइदा अहोबा अतोप अतोप की ब्लेम तो याबा एरिया मयामम लेरमबदी याय वेर सेंटर के स्टेट का लेनबा रिलेशन दा करी कराइदा अहोबा तौगी के हेबा कांग्रेस की गवर्नमेंट चाही 35 पालम मतमदा सुमाइना अचौबा इरांग अमा थोक्तना अदगी सेंटर का थेंगनबदा ngमगिदे हाबदी अमता यावदे हेबा कांग्रेस की मतमदा याम तवेबा श्री ओइबो बिना चीफ मिनिस्टर ओइबा मतमदा कांग्रेस की मतमदा थेंगनगिबदो हना जना सुम हाइबा केदौरुनी सेंटर ना हाइने हेता चटपना तेबा आई लोकल कंटेक्स्ट ता आई स्टेट की इंटरेस्ट तो वाक तो वाइबसे पथौ ताएबा सिगुंबा कांग्रेस की मरुइना मणिपुर दा लेरिबा कांग्रेस अमदी मणिपुरी हुजुजी लेरिबा ऑनरेबल एमएलए मयाम कांग्रेस की कर्मी मयाम दा मैक्सिमम दा सिगुंबा वाकलो जे चेले बोजी अदुगा डिफरेंशिएट द यंगबियोबा अदुगी पोतु दा ngasiदा हुजिक लेरिजिदि केदोगे द वेरी पावरफुल गवर्नमेंट ओइगदबने बा हुजिकसी हुजिक लेरिबा बीजेपी गवर्नमेंट से मणिपुर की ओइना क्वाइदे शक्ति लेबा सरकार म ओइगदबने बा अदु सिदा यावरिबा मयाम मागी मेंबर मयाम माबु सपोर्ट तौबा मयाम से मणिपुर की इशू म थोकांदा करिगुंबा अंगांग अमा तमथेना सिरबौदा अंगांगदुगी अवाबा फोंदोफोंगमजदे हाबा जिरिबा अंग तमथेना थौदोक थोकांदा मदुदा मसाना कंडोलेंस पीबो ngमजदेबा मोइना सोनबगी डिग्री ऑफ वीकनेस है अदुमाइना लई हाबा अदुना पॉलिटिकल पार्टी दसु डिपेंड तोगनी मी दसु डिपेंड तोगने सिगिसि अदुम चौराकना येंबियोबको ngasai question du laamina adigi regional gi context ai kitang panjaram ge ko sina mu ai gi personal oibo mota ha tare manipur ji am pick state ne ba
apik po state amo oibrina akhoi su MP si Lok Sabha da MP ani khakta ne ko aduga regionalism na regional party na yam na wang na thabak to go dia so state ta bagi MP mayam ma kar kanda house the legislator mayam ma le kanda di ma sakti le bi ya ko ngasi akhoi gi MP na hana MP mayam ma manipur le gre ko do to party mayam congress ki ju le gre ko whereas hujik le riba energy MP sina angum sa bimol akhoi jamjina head MP oirak padagi 2024 dagi ngasibo da mana parliament da thoga law khongiba adagi ngangiba state ki issue puthokna thengna ra ise masi yam remarkable oi ha atai da sangdamna ra kanda adu mana akhangma mi mu oiba energetic oiba activist oiba masana maramdam nungsibagi spirit da masin dagi natra oirisa adu atop MP mayam amna mai tawki deba adu mana husi parliament da thoga mangonda wangang na bagi matam matik sana set laga lobo ngam jisu ma congress party oram bagi ne mana atop local party na ta regional party mo ka da wangang mai matam phangam da suya hai badi akhoi gi akhoi da national party amana phasana work to kanda national party khi re hai basi miyam na si concept se la le ba national party do adu da work to ngam na ba national party do single laga akhoi gi manipur gi interest to work to ngam na ba matik saba mi akhoi na du sangan ngadam ne ba national party do na te ba phatri se madu da leiri ba mi jing du na akhoi gi mithibong moi da na adagi moina thabak to ngam da ba dai pang da ba dagi ne ba adu party da tai na ba ya te ba adu bu national party oi ba gi advantage mayam ama lei ha national party oi ga di aina national level da akhoi gi state ki interest ya thengna ba ya adu akhoi regional party oi ga hekte thengna ni ha ba na te whereas khena ba mana regional party oi ga di aina ngangning ba lawning ba freely law ba ya miyam na khan ba wani adu gi voice to delhi yo ro ha delhi yo wa ga ne ba adu ga congress na law ba matam da di madu voice to delhi yo ga ni to bu do law de mi do law ba ngam ba mi do hen ba tai ha aduna miyam na ju khangbi do se party khakta de yeng na ta mi da su yeng bam sang ba ai party ni ari na party ni na ason mi thajal ga yaroi thagat pa aduga nasai mi du yam linga bani haidana su party du su yeng bam sang ha mi da ko national level da leba ki interest ta thabak to ga ta ga di ai gi personal mo ni ko mayam yaning da basu dum yawi ram ai adu comment da di mayam ma sai bir ka doi ne ba sai gi nang na hai to du na ai gi personal mo ta national party se ai gi state ki interest thabak to ba yana na ba mating leiba phaba mi thajal laga nai hal lo ba adu ka da khoi national party phai har ka doi ne ba adu na madu gi sang yeng do miyam da tohon ni hai tare okay thank you very much sagachari ai oza maibon da lak sagi oza hujik si khoi gi manipur si india gi saruk ama nat tabaga manjalak ba neglect tawre ha ba si di oza adum miyam na haina dana neglect tawre ha ba si di dum khangaga leira ba keno ma khangni comparing with pahalgam gi attack to khoi jiri de thokri ba du bu khoi terrorism ek na te haigadra ba du bo tronglaw bi gi terrorist ek na te haigadra ba du bu sida khoi kemta khoi gi prime minister mana union home minister mana condemn tawrak tabagi wafam leigre pura neglect tawre ha bi khange neglect tawbagi maram se uza haidi khoi na MP masing yamna khoi state se pick pani ne MP hare masing yamna puthok pangamde khoi lok sabha adigi rajya sabha da ama adigi MP adigi lok sabha da ani aduga adugi reason duma oigadorira natragana amuk akhoi si resources se matik chana leite haina khanbagi oidoribra ozagi point of view da ozasi kamai yeng mifidi government indiana yeng le mi yeng da hiding ai kita haje example ma pi je ba mama mapa na masa pok ba masa ani hum mari re re adubu masa ni khalak ta ba matam da ni akoi masa sing ji wa du je adu masa na pok sa ba masa masi manau sing de bu awa ba tari ba khodi ba michang mai khai na ra pa admaina tawrok paga sap man du ni manipur se ji center ai mi hari bi center gi manipur hai si india government gi makha le ba state amane aduna masi kai gi dum to misi miyam na mirai bire hai si kai gi no
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯕꯨ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯔꯥꯏꯕꯤꯔꯦ ꯈꯪꯁꯨ ꯈꯪꯕꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯎꯁꯨ ꯎꯁꯤꯟꯅꯗꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯋꯥꯕ ꯇꯥꯕꯁꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯎꯕꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯝꯗꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗꯒꯤ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯦꯔꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯤꯆꯝ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯆꯥ ꯍꯥꯠꯄ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤꯐꯥꯎ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯐꯥꯎ ꯇꯧꯕꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯄꯦꯟꯗꯕꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯀꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ India Satnariba Constitution say India Satnariba state among the constitution and roll India Constitution Makadari, Promoxe, law and order or should all Madu Makar only Chadrini, Madu Manipur Satnadre. Manipur Satnadre. Sanabata apply to Okaneva. Hariba Punmase. Punma Ase Natina wrong tongue grave. Constitution the Piriba. Foreign control the constitution the period power state the power pigure of pidre. Look at law order control to him to combine lady bus has shown to missing the forcing Bukana control to when he have 8 kilo Makada labor, but you say apply to bidre. Adupuna Asibu Nathaira Tamlaga Tuminna Atopa Masi state ama Manipur state ama lady basi India Makadani have si Ushilat Wagi Kumba labor the Guinea, a queen of Manipur Paja, Punamak Lao River, Punamak Dua, Awa Punamak Pongo also, Kaishu Ushinat and labor, Punamak Ase. Aduna Masi Maro Badi Masi Yimuya Queen Central Government now Ziki Lady Ba Manipur Sida Ziki Kay the Makta me a mana me a mabu Hariba state Sida Hariba MP Yamba Yamdo Badunate Miu Mabu Aka Kamhane Kui Bivato Wini respect to Wini Adiga Magi Bilukaino. Aku Indiagi citizen puno mi bilusi amata nebako. Adu Madura resource labor state have been 200 magi mapong in Chatle. Aduga Hariba Siriba Adudi Ada Inakumasi Viduga Lai Sibuga Amatani mi Makani. Aduna Masida Government of Indiana Masida Queen me human Manipur politicians in Sudum Adum Tauran Kali, Kaygumalika Amada, Kaygumalika Amada, Lairavan, Palm like Shibuda, Tar Sutasina than Liva. Duga Lairan, Palm and Narasu, Tar Sutasina than Leva, Duga Kangasu, Kangan Leva, the higher candidate, Aita Hodrin, I come to a restaurant of the same government of India, lady for central meetings, Manipur to your purpose, Madumina, Tauraza Rasini. I do Inakum. Ha, ina kumunapa makana loku the power a minute hanging. Natra Asna can to loku lay hope lay high socially. No, ina kumudi. Do lie but not hapta ani hum or Kulaga Nikalaga Adupo Tarsu Hambalactin. Then Nari Badugi ina kumunapagi, Kropatigi, Botasu Amatni. Lie gives you a money to Asmina Mira, Asmina to Womtum, the Indiana, government of Indiana, a state, a Sibu, Kamina Ying Giver. High about Mana, Mamadi, Atombi Masani, Aman, Canada, Manipur, Koikana Valete, Hariba Puna, or Palamenda, a Manipur have MP Yao, so Queen, some root of Bongambani, and more below rate, habitum the Kalan Patagati, Madu Aramba, Mo Never. Amatorsu, Anidorsu. Adu, Asi Hygienic, Aduna, Masigum Punmakasi, Yemom than the government of Indiagi, a soy Bible, Layravani. How's it how a Prime Minister Masa Makna, Masi humanity go, Masa Makna, Mashangi country the totally problems of Zipao, Wahim for Hydri. Why for Hydri? Machine Tapodi. India the root of Sibu, Lyra was taking Katro, Yaudrabo. Aduga MP Yam the Bagi state the Mukwiki Yaudraba. Adu Udraba. Adu a state a mo in the Lady Bagi, Binu Lady.
Government of India ki rule to riba, hojik lay riba, hojik Prime Minister, Home Minister sina Manipur sigi problem sibu serious wena low day ba ko, hojik pa low day. Low na gadi na handi ki roishila da bani. Aduna high riba Brahmadi ki na asai hai in hai ki do 10 kilometers tang ga lay ya na hai ki ba miyam do mo na aya ba pi na phabi adra ba. Phabi adra ba. Adu ke mo na aya ba pi manung na changni bu de koi foreigner usu phai adra khala gadi example. Adu di khurai pai ga lak li bisin pha de khal se ba. Adu di Manipur le ri ba khurai pai bisin kai ga phari no. Natra. Foreigner la ga mi hap de su phai adra hai. Adu khoi machine da khurai pai ga kana ko makha thitan to bo kho pa din tar di moi tap la phai. Adudi hauji combing operation tawdrasu hariba militant sing Brahma militant sing di phone paibena combing operation daka oideba pha ro khumjim bi ai bako adugo combing operation haibasidi mogone leiba mafam duka ai lege khangdra kansida changsilaga raung toroga leiba na combing operation toro pha bawani hauji ki Brahma changsilaga militant sing open mokoi chapminarabina pharingom tan pha bi ai ba aduga khulai ju moina pharingom tan pha bi ai bako aduga kidi hariba masi ne ina yamna ngai trise sida asmai to bom tan pen de bam yam sida gi marks da aina kitang mo haji gi ko asai question duga di kendor hajik to Manipur sida India government lai state da lai hel again to ba awa to point to su khasia to bi da ba asmai le di bom tam da ekoi Manipur parjamiam kaino kai khali ge ba kai khali ge asigumba awa mina to bi da su to rok traba ngang bi su ngang traba kan bi da su kan bi dak traba aduga ngak pi da su ngak pi traba asigumba timing ama la aga khoi masen yam awa ta ram tam sita ai khoi ne ke gi nokta ai khoi masen mina harau no gi nokta to ri go pun mak se hojik ai ba counter ai na ai di hai hai counter to ri kai gi no na khoi masen da criticism to ro ka ma party la hindi ying bi no issue se ngang budu ma soi ga su madu paper da media da to bi no oja si mta da smai to da chat la ga nungsi ba tam da phamin la ga he da to bi ba madu na tabi da mi gi mamang da khoi gi awa ba ta bam tam da ai khoi na phau sara ga ai na haire ma ge soi ba amadu 90% ngang ga su sum bo su 1% 99% sum no su 1% soi bi do ai mo ge soi bi do ai na hai bi de ai na mo de ge na kha kin to go mong da ma gi do ye pa ngam ha bu mata kum na to na ri ba pun mak asida yengom tam da adu ne parjamiam na khiri hai se mayam parjamiam khire hai se dunne aduna masi vote matam mo gi dinoi party gi ngang cash ko kai de ba hora ba to haigra ama to ki ngang lawling law vote matam hoji vote matam natte awa ba ta matam landra ba admi to mala ga Manipur da awa ba pi ba matam mi halaga yum mai tha matam da bu na khoi vote ki idea da ama ga mo hunnar gi matam natte ba ko madu hulli ba purma asa ai di Manipur nungsi den lawe ba ko adu noi se matik sa mi natte ba Matik sawa mi na smai to udam nate matik sawa mi uragadi jati yuma unungsi ragadi asai ha bido asobe kya le ga su phamina ro aduga kan kumbo micham amana nga ba so ragade eno organization amana sangang so ha ga no koi gi ngak la ga phamina raga sa thakmi se ai nang noi do simam ta resida smai na to ragadi phagda mar ma kitang soidra adu sum phamina raga to biyo ba media na tadi noi phongo pom le tra ba nang gi sajabagi type da panga nga bujung di aduna solution na te ba hoji matam sida aduna masi koi khang se ba maduna te bi da tawle ba di mina haraw re ba ka very true hoji ke gi mo tam hoina hoji ukhun to bom tam da cookie sing militant brahma da changsel ba militant sing kai hai media ra kai thagali aram ba changsel li hai
Aram ba metai bo je ko kengi si yang apo pi phao ngam dra ka se bo moyang phao ngam dra ka se bo ka ri yok sin lu yo do no aram ba sing bo ka yo do no ba asim ba aram ba hil ga center na masi ga yeng chin na madu ha ga madu aram ba sing chang sil na adu mi sang tap ya mo ko de mi sang sat le gi mak ta ha ri bo hul li bo puno adu bo ai khoi ne accept to ba su ya ro ba aduga ekhoi masen ju nang hai no yade hoji ki within the naga or su metai mer to or su pangan mer to su hoji ti manipur bu nu sibo mi or ga di amaga magi hunba daka oi de ko karam kam bagi matang da koina solution pur ka de ge asi lai bo india government mission tap mari ba foreigners in free de sang ga ete to pun bo kamai to kam kai la lo pu thora ga ekhoi masi shop to si ge bo ekhoi changsing da mo matam ne ba adu matam sida ai di media su yeng dire nang iba pun mak ase kana lo pangang le example adu miyang gi ngang da ba masa gi haijab ne and tap gi mong da amana ngam bu dai yet lo mag di mong de ai kitang hele miyam da aduga aina phat to alam bo je ngang bi ga di sum media da ha ber chat ga sum da di haram bu type ta adu na ti ho ji ti yes aseng ba haije ge wa madu to bi no ba discussion matam da mi hulaga ngam bu di apang bane ba ko adu mi discussion matam da di topic ki matung na solution prop ya na ba gi do idea pi bi ba very true adu media ga ai khudong ta phangan na congress u saiba bjp bu saiba regional party saiba adu ga kara go mi mo bo adu da chumai to ba criticize to bu adu magi de mak media gi da discussion to bane te hai ba issue bo problem solve to ya na gi nang hai bo pu thor ga ngang bi wai bane ba ka adu di pajamia mu so du logro ga solution bo ye purak se ba ko aina mo han hai gi bot matam na te to bi go no ba boat matam da nang si jabagi pangang jabagi yai ka public meeting da lawing law ko adubu hojik ti bo ki matam na tabina party su putho pe kano aduga criticize to bi gano to bo mota phamin na ro silo ko akhoi masen na tadi min nok na re ba yam nok na ba ne ado nok na ba matam sida bo hojik paman bo je khoi gi barma gi sangsil ba cookie gi militant sing miam sina khoi na mo khoi de keno mo nungtu ma thajil ga mo khoi mase du yet na le do khoi ying le khoi da ete to gi kok le tre mo khoi mase ju ngang na le do ying le adu khudong sa ba hek do ete to ri ba to asiga chaman le ba imphal manung da tuk ro thajim mam tam de ne mo khoi mase tu ngau na la ga yet na le do adu to ri phao akhoi na somda moi di langi kamaina akhoi area domination to sige anataga khun ka mabu attack to sige india government ka kamai chamin raga moi di advantage do sige khun moi na angka hole ba akhoi na somda akhoi misen da sum amma maga ha amma ngang na le ba si asi punama asina takpadi akhoi manipur praja myam si maturity oidre aduga issue masak khangdre ma issue gi matungi na ngang ba su chuang ngang de ba ma gi punging ga phao bu ga panglaw ro na le ba machine ta pa di koi solution we de le tre aduna koi khitang khande biyo manipur bu nu si ba praja punma mta khande bi ko isa na pamba da ngang ma ga manipur se kan ga da nate miyam gi pamba de rom da miyam gi phag da rom da kok chung sin ram tam de khak da manipur se kan ne se hai rom ge okay thank you very much yani zatham bi aina ne huji ozagi do aina keno ne ba aidi number 1 da anchor na hangbo question gi answer ne ba pi ri anchor na regional party da nangi koi mod le ge hati discussion ki topic ki wang ma da hangjala ai jarwa ni ko party he ta di ba khanda isen do dia ki topic to da ina number ka ki party ki habite hoi to nei mo po be common ne ba point na ba sing do ge ba सरकार ने हुंदब सुया यार होएबा एनी ऑर्गेनाइजेशन ना एनी पॉलिटिकल पार्टी ना एनी इंडिविजुअल ना गवर्नमेंट हुंदब सुया यार होय मरमदी थबक तौदोय जी गवर्नमेंट ने माना थबक तौत्रगा खोइना हुनबा याती हाबा लेते केनोनीदा हुनबदम ने जामे बोना हाइबिरी से आई अदु जाइदे ज्ञान तायबा पब्लिक ना पॉलिटिकल पार्टी एनी एलिगेशन तौना बाइसिदी महौसा ने बसिदी अदुम तौना गनी बोजा
ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯨꯗ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯅ opposition ka kinateba ai haida any individual se ngasi manipur da leiriba pendaba miyam sina laudui se ruling party da laudui ne ba ruling party du di bjp ni dana bjp je ko hulakani haibadi mi individual lekai da leiba isam chamba politics yauje da mi ju hulakani ba kai do moina pami ji di sarkar amagi tawhom do ko thabak du tawro haiba se su taw da bani na ngang ba taw ne ba si hunna ba natte ba sima number 1 da adagi ngasagi regional party gi concept tu di ai wakhalon do ai ngon hangmo question du ai na khumja be wani da ai na pamja da bagi apa ma mi di regional party gi kai ado platform ji da di akoi na question lak pagi khumja be wani ai di atopa jaga da kaisu hair bo ya de ko ai gi dol ni ai apa mani da ko ado na akoi na conclusion oi gadra ai gi aroi be da ai na haije do ise adu wafam do loi to asi hunna gera hunna roira ngangna loi to jerasanu only thing government na clarification ama piu tawri ba thabak se external aggression ni have se confirm ama to piu ko si external aggression ni nataga natte have se ya ma thu bada aduga whole responsibility di karana pu ko government na pu bata bane moi na ngak to du ngak tre akoi sara phana tai na ro akoi di government na tai na ka ne ba government gi order du sa to na tro sara phani only machinery ne ba aduna hari ba wafam ani sidang aina thamjaga do ise number 1 external aggression jimba confirm to biro yaningi yaning de have do adu matung na thok pakhat piro adu go huji akoi gi athu bada kari action lo khalage have se ngarang de sum taw ga ngang ga lebdi ya ta bani na singai tore trong law bi gi matang do operation chathani su chathagi tre kaim to gi tre ba do ingda re lo chan bagi mong de thamaga atopai su mong tholai ne ba aduna manipur gi kena sida lai ba government sina thawai yauksan biro to biro akoi ne support to ba ya ba khoi gi mai kai de gi loi to jara age ba to share okay thank you very much loishila padai julia da lak chaning se julia hojik lai riba akoi gi thoi ba tongan ba haidi conflict sigi manu sida thoi ba tongan ba incident sing sigi conflict sigi waroisin ji loi dringai dani go tongan ba incident thoi je adumakpu thoi ba mayam si ozana su dum thambiri miyam na su khoi ju pen da bani na pen da basi khoi lengak da dum tai neri ne responsibility si moina lawum thok pani na hai adumakpu hojik se khoi system ji pura top to bottom fail oi re habsi ma khoi law and order laita ba chamana re habsi khoi khangi hai ba mayam si everything si kari gi kanana porakada ge have the political gi through the dialogue ta aduga masida politically porakada ba ngak ta ne ba adumakpu politically porakada sida aikoi si ozanang so sai haibiba aidi regional party wagera national party wagera ama boigera party gi khoi gi india gi federal structure da yaurga su akoi gi india lengak na tawgadabana sini akoi gi state na tawgadabani sini habsi constitution da yaurga leijagre hai yaurga leiriba pot se khoi na power utilize tawbang ngam dabaduna aduma khoi na ji habaduna ngasi sigi phibam se lakbane haba matang so jana panbiri dena ko sigi matang da khoi na kana se khoi na karamba mikhalamada karamba mihutta khoi na akhoi gi chahi manga gi kain right se pigra kanda lairiba manipur gi issue miyang gi pal se khangna thabak tawrakadaba gi matang si su ngasai khoi gi chahi manga gi right se akhoi na paisa khara ga hek mantik na thokpa amarom da su khoi se am lairaba lebak am orabani na am compromise da tawthueba adumak na dinga si je si yong na di dum sokchalakpa sigi matang sida amarom da khoi vicious circle lai dune dum yembi ga yana wa kana han ge na dum aidi board miyam na lalira politicians sing na lalira na khoi je dum chayet na ga lairaga answer di solution di sungphang phang da ba sigi matang sida khoi je ani sigi marakta ani mak ama khakina taba ani mak se semdok mina basi mathau ta bra na khalle ba ji leiba situation ji dadi voters su mangare politicians su mangare sigi matang dadi julia hogi sum khoi na ta ba da ko ching gi di vote se pak tak na khoi gi akoi gi khun gi ning thongna hai ri ba a se yare a se pami a se da thadar o hai di a se da pulap thadai ga hai ba gi khangde ko miyam haina bata bani how far ka dai bu chu mila le abdi khangde sumai na tawdana aran ba thabak tawroi da ba mi si da khoina akoi gi chahi manga gi right se pi gi tar ga di ngasi thengna rei sine ba uri sine ba khoi hoji si matang da julia gi kari point of view thambini nge amtang thambio ai point of view di hojik ki hai ge go hojik si hojik
ashida akhoi gi internal gi oiba aggression dadi mayamna habadi sida manipur da moi hanagira aribra anobra manipur da lebinarabne na moju water oirabne na akhoi gi leiriba politician khuding maksina wangam si pharak taeba adubo hauziki border da oikreba external oikreba ashi oikragadi aikhoina akhoi gi center da leba xingbo moi bu hundringai da go sida akhoi gi imphal manung imphal sorry manipur da leba MLS khuding maksina sidi manipur sigi akhoi si manipur machane haina hana khanbiraga asidi external gi yaukhre haiba wakhal khanbiba politician MLA oishino minister oishino amra namli wangli choroda lakpiyo hain a request tawninge phone tawraga noi gi yum mai kya chakpra noi mi kya shokpra mi thadokhrabra hain hangbana tabako asidadi internal oidrabane na ada moi gi water leitabane na pakhat tabino ko akhoi gi rom lakpiraga moi yam laptabne only 5 hours kumbo oibni adu moi ne leke hairashu akhoi MLA du shu leiri dana mana shu arrange tawgni MLA masa sangdra shu akhoi khunjab yamna lakadori ba mi singdo akhoi gi awaba haibadi akhoi India gi haibatare akhoi Manipur gi MLA minister singshi akhoi bu nungshiraga mapandagi akhoi bu khut tharak pa singi damak ta akhoi bu yengsan ba lakpane haina akhoi gi wakhal su phawgni adugumba MLA minister gumba khara mafam do changbire haraga mapanara manungnara du moi mafam do ground reality do ahan bade yenghaninge aduga ai mota adu de han hana MLA lakpa akhoi gi kari hashra akhoi gi present akhoi gi phungyer SC gi MLA na tabako atopa minister MLA karamba dol gi lakara lakpa mi do adu akhoi gi area gi mingon do khurumu chu khurumaga mabu wotha da biyo hai ni ai di ta seng na hairaga maram di Burma border da kana su lakpa ngamdi ba sida wa pepe nganga ga leibni ba aduga committee ama shemgani security gi oiba adugi oba shemgani adadi suk lak pide ba aduni na lakpio akhoi chadra su moi gi dama akhoi seba tawge lakpio adubu moi aduda lakpa mi singdo akhoi bo sida nongmai ne nammashu la iba minister MLA gi doldo adudu da akhoi bu nongmai ne nammashu mi atokpan haptra su akhoi imung khak tang orasu bo akhoi imung khak tang su voter yamane akhoi imung di aduna akhoi gi sagai leiba area du gi what happen ge ba aduma ai moi bu challenge to ba shu khallo adudi moi bu akhoi na kri hebra metelon da ikai nungsiana na akhoi gi mafam da hojikti mapalom da external gi mi sing dudi noi gi water leitre aduni na akhoi bu adudi akhoi manipur sibu kai han ning da ba politician sing lakpio hangbio hain ai moi bo yamna humble request tawzari hain ai haizaningi aduga ani sobada ai onda hayo hairadi akhoi gi vote gi matang se sengna haige go ai isama vote thadaba phangdri ai sengna haige chinthiri du kana roi vote thadaba phangdri haibadi akhoi naga gi amale haibada satpa haibada chappa haiba inman shu shoiba haiba inman laga shoiba she akhoi naga tarabani hojik shuni go lingjel manaman na shoiba she akhoi naga oikrabani lingjel manadi di hai roiba ko she lingjel mana khrazane amana lingjel mana da ba amana manaman na shoiba she kai gino hairaga lingjel manaman na akhoi gi umbrella duna hai ba ngai ba da khoi noi shoi re ba hojik adu lingjel si manari ne ba order si ngai ra hai ba illi ne ba adu gumba ama khoi naga gi anda khoi ichi no meitei gi na mana da ba gi hai re ba ko khoi gi na manaman na shoi re adu bungarang di yamna nungshu nungshiba harau su harau ba sina ngarang hek namli da adu gumba thokre hai ba kan si da minister oishinu MLA oishinu kana shu contact tawrakti ko akhoi gi phungyer gi MLA madi masagi magi maphamni magi di leirase ba atokpa MLA oishinu ma condemn shu tawde operation sindur hai na 1 year anniversary gi di ai ubni adu akhoi rom gi nupi sing se sindur nam da ba gi ra hai na ai si khan ba adu meitei nupi ama ini ama di lebne adu ini do gi operation malem dai sa hai bra adu hai rashira wakhan khan mani ko natraga operation changkhom hai rashira hai na wakhal khan mane sindur nam dradi nushi dabra operation sindur ko na anniversary adu kaino iba yaye thagat pa yaye adu bu moi di hana akhoi gi du hana khan bi de ba
hana khan biyoba adubu yam nungai bana si khoigi maheroi sigi tanja lawra ain haining mana ko maheroi look khoigi apun ma maheroi look tarup kina moina cheng cha ikhang khangau na ayuk ta thok pa thodok si pung ma pani pa na pau phangi ni ko moin direct akhoi gi awa na se warabra narabra haina moi politician group ka nam shuna de go hai ri bu moi si nungshi ba gi ne ba moi phawra ga mafam da khoi chatlora hang ba gi akhoi na ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯦꯜꯂꯛꯄ ꯈꯣꯠꯂꯛꯄ ꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩ ꯂꯩꯕꯗꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯑꯣ ꯋꯥꯡꯂꯤꯗ ꯂꯩꯌꯦ ꯃꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯩꯒꯦ ꯋꯥꯡꯂꯤꯁꯦ ꯃꯤ ꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯂꯤꯁ ꯄꯤꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯔꯃꯤꯁ ꯁꯤꯡꯗꯨ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯃꯤ ꯆꯥꯝꯃꯔꯤ ꯃꯨꯛ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯆꯥꯝꯃꯔꯤ ꯋꯥꯏꯐꯥꯏ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯕꯔꯃꯤꯁ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯤ ꯀꯃꯔꯁꯤꯌꯦꯜ ꯄ꯭ꯂꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯂꯤꯅꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯀꯪꯄꯥꯠꯀꯤꯅꯦꯕ ꯃꯥꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯖꯣꯔꯣꯗ ꯄꯥꯎꯃꯩ ꯖꯥꯇꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯂꯤꯡꯔꯣꯡ ꯄꯨꯏ ꯍꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯒꯤꯁꯨ ꯂꯝ ꯌꯥꯝ ꯃꯌꯨ ꯃꯀꯩ ꯅꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯝꯗꯨ ꯌꯥꯝꯕꯅꯦ ꯋꯥꯡꯂꯤꯁꯤꯅ ꯃꯊꯛꯅꯦꯕꯀꯣ ꯋꯥꯡꯂꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯑꯗꯨ ꯊꯪꯅꯅ ꯅꯥꯝꯂꯤ ꯖꯣꯔꯣ ꯂꯥꯛꯄꯅꯦꯕ ꯇꯝꯄꯥꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯋꯥꯡꯂꯤꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯤ ꯊꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯉꯔꯥꯡꯁꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯂꯨꯞ ꯇꯔꯨꯛꯁꯤꯅ ꯆꯦꯡ ꯆꯥꯛ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯌꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯔꯥꯎꯏꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯈꯪꯍꯧꯅ ꯄꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯪꯅꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯀꯣ ꯑꯦꯛꯅꯣꯂꯦꯖ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯆꯦꯡ ꯄꯤꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯄꯥꯡꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯆꯦꯡ ꯕꯣꯔꯥ ꯕꯣꯔꯥꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯖꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ATꯒꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯆꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯊꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯠꯄ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯆꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯊꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯄꯤꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯌꯧꯍꯜꯂꯦ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛꯄꯨꯗꯤ ꯌꯧꯈꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕꯒꯤꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯍꯔꯥꯎꯋꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯎꯁꯨ ꯄꯥꯎ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯪꯁꯨ ꯍꯪꯕꯤꯗ꯭ꯔꯒ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯅꯝꯕ CSO ꯁꯤꯡꯗꯤ ꯍꯪꯕꯤꯌꯦ ꯍꯪꯕꯤꯕꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯪꯕꯤꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯍꯪꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯊꯨꯅ ꯄꯥꯟꯕꯤꯔꯒ ꯏꯆꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯝꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯡꯕꯤꯒꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯒꯦꯀꯣ ꯍꯔꯥꯎꯋꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯣꯏ ꯆꯠꯀꯦ ꯐꯥꯎ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯐꯝꯗꯣ ꯈꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯉꯔꯥꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯣꯏ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯄꯣꯠ ꯁꯤꯟꯅꯕ ꯅꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄꯤꯕꯁꯦ ꯈꯨꯊꯥꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕꯗꯤ ꯃꯤꯅ ꯑꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯅ ꯅꯣꯏꯕꯨ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅꯤꯅ ꯅꯣꯏ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯟꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯅ ꯄꯤꯌꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯩ ꯃꯣꯏꯗꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯈꯪꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦ ꯅꯣꯏꯅ ꯈꯨꯊꯥꯡ ꯇꯧꯒꯅꯨ ꯅꯣꯏ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯃꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ATꯒꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯗꯤ ꯂꯥꯛꯇꯤ ꯂꯥꯛꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯣꯏꯕꯨꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯦꯡꯊꯤꯔꯒ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄꯗꯤ ꯈꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯃꯣꯏꯕꯨ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯒꯠꯂꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯐꯣꯟꯁꯨ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯄꯣꯠ ꯆꯩꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯆꯥꯅ ꯊꯛꯅꯕ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯒꯤ ꯂꯨꯞ ꯇꯔꯨꯞꯅꯁꯨ ꯄꯤꯔꯛꯑꯦ ꯌꯥꯝ ꯍꯔꯥꯎꯋꯦ ꯃꯣꯏꯕꯨ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯣꯟ ꯕꯤꯍꯥꯐ ꯑꯣꯐ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯒꯤꯀꯣ ꯑꯣꯟ ꯕꯤꯍꯥꯐ ꯑꯣꯐ ꯑꯩ ꯃꯣꯏꯕꯨ ꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯒꯠꯂꯦ ꯁꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯃꯄꯤ ꯃꯄꯥ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯍꯟꯅ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕꯅꯤ CSO ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ AT ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯅ ꯀꯣꯟꯅ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯄꯣꯏꯟꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯔꯗꯔꯒꯤꯗꯃꯛ ꯈꯟꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤꯔꯣꯏꯒꯦꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔꯁꯤ ꯉꯝꯈꯩꯁꯤ ꯉꯥꯛꯄ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏꯗꯣ ꯉꯝꯈꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯟꯕꯁꯤ CSOꯒꯨꯝ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ AT ꯍꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯍꯥꯟꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯟꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯅꯀꯣ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ MLAs ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯣ ꯆꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯊꯤꯔꯒ ꯄꯤꯖꯒꯦ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯇꯔꯗꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔ externalꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯄꯥꯈꯠꯄ ꯂꯩꯇꯕꯤꯅ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥꯁꯦ ꯌꯦꯡꯁꯟꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯃꯣꯏꯕꯨ humble request ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ Okay, thank you very much. ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯆꯔꯤꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯅꯦꯂꯤꯁ ꯑꯍꯨꯝꯅ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯊꯝꯕꯤꯗꯨꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯟꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯋꯤꯟꯗꯣꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯄꯦꯅꯦꯂꯤꯁ ꯑꯍꯨꯝꯃꯛꯄꯨ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯨꯂꯤꯌꯥ ꯁꯤꯡꯂꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯅꯪꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯕꯣꯗꯤꯁ ꯑꯗꯨꯒ ATꯒꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯅꯗꯤ
aduga tongan tongan ba civil society organization sing haktheng na masa yoraptraga sumana manangamba mating di pangbire habasu yamarik chumna thambire dubu khogi politicians sing na haidi karigumba khogi warol amabu hangaktabasi mahak piendaba dum phongtoi masing matang da su haidi thoiba mafam si khogi manipur gi district amada thoibani na masi su tangai phadana adumak haidi chatpham thokpra hangpham thokpra haba si masi jongtang miyeng changhan janinge duga ngasai ojani kena thambiba ngasi bukhaliba topic si external aggression si yaure habani na tasengna BJP ki maikei dagi external aggression si yaura bra yes or no habasima lengak na pibam thoi habasi yam chumba waphamni masi chummi na traga lali habasi lengak ki maikei dagi pibam thoi external aggression si tasengna mak yaure hairgana masi lengak na kari thabak thaurang kari action taken kari lokhatpam thoke habasi lengak na khanpham thoi habasi khoi lengak paibada yaubiri basing masi amunna khanpham thoi haba warol je thamjogloine na ngasi unity miyeng tabiri khai punam ki maphamdagi kainena ba yathang nizari till then take care stay safe and good night. Admission open. National Institute of Electronics and Information Technology NELIT Imphal-gi tongan ba course singi admission haujari chahi amagi PGDCA chahi anigi MCA MTech AI and ML MSc IT MSc Bioinformatics yauna 2026-2027 session gidamak chahi marigi BCA BSc Computer Science BTech AI and ML amasung chahi ahungi Diploma Engineering da ming chananaba registration toba yaragani PGDCA, MCA, MTech, AI and ML, MSc IT, MSc Bioinformatics ki oina registration tobagi aroiba numi lagliba June gi tarik 12 ni entrance test na June gi tarik 13 ta phangthokani BCA, BSc Computer Science, BTech, AI and ML gi registration tobagi aroiba numi na Megi tang kunni entrance test na Megi tarik 13 da phangthokani nupamacha amasung nupi masagi hostel gi khudong chabasu pijari SC amasung ST mahiroi singi tuition fee free ojagani pijariba QR code asida scan tawraga online registration tawbasu yagani akupa maro gidamak mobile number 8132062261 natragana 7005106072 da call tawbiraktuna khangbiba yagani. Sparkle Educational Service ki Career Counselor ki female amasung male ki ahangba post ani kauri Educational Qualification MBA loiba oigadabani fresher amasung experience leiraba miyoi singna apply tobiba yagani hena akupa marol gidamak 7005063196 natragana 9366230077 da contact tawiro natragana aikogi office Sparkle Educational Service, 2nd floor, Northeast Window TV Building, Hata, New Tekon Road, Imphal East, Manipur da lengsin birau. Haksan Panatamgi Hairabadi, Iram the Masimakta the Laiba, Kwaidigi Paraba Hospital Singi Manunda Ama Oiba, Babina Hospital Lizari. Mapamasida, Tazabayarabamadi, Seliam Changana, Specialty Kunhin Badana Lying Bagi Kudong Chaba Pizari. Pediatrics, Cardiology, Cosmetic Surgery Amadi, Specialty Makal Maka Kayada, Aikogi Specialist Singna, Marik Chumna, Kawai Hakchang Yauna Lying Zari. Aduna, State Wangada Mukari Chalugani, Aikogi Manipur Suhogiti, Awang Bataki, Healthcare Fanglabada. Matam Mangan Biraganu, Sel Henatingan Biraganu, Aikogi Specialist Singdagi, Malengi Apabataki Lying Patapiyum Pam Oiba, Service Lobiu. Babina Hospital, where hope meets compassion. Aku pemerol Bidamag, Babina Hospital, Saziwa Jel Road, Kabay Soy Imphal East Lengsin Birau. Natraga, Aikogi phone number 6909 3903.